Manang Biyada! Hello gagayam, sa bali man na napakasaritaan, timang ganyo dito drama ama ng biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Vic, saan na po nagan tintay drama? Ngam shoutout mampay kada Jade Valdez, dita Cainta Rizal, Nelly Dancel, dita Santa Maria Pangasinan, from Altea Dancel, kan Lerma Perez. Kastimanti ko na ni Kabsat Lida, dirma ng biyanang, at dabisyo ka nakadikak. Natured ti pakinakam ko, tagpada kami ti katuga nga kababae iti bisyo, iso nga ore at ti paanak ta asawak, jak dangdanggan. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Oh, adto'y bakit? Napangabakak. Ha? No kasta? Nangabak kayo manan, Vic? Wen, at daman paggatang tayo iti bagaskin si Daenain. Pundwa mon Jeref. Tapno saan mo na problema hindi masita tunggal agluto ka. Ay, Ne, apeng agsinaay ka ngay bakit? Saan gan samot ang naragsak? No awan kwarta, naliday ka. Ngam nada kwarta, naliday ka latta. saan man ah? Maragsa ka nak, tadamanan maigatang itimakan. Iso na lang ta. Kasto'y talatta ka din itagnanayon. Sugal, ti pagtataudan, ti kankanan tayo iti anak ta. Ay na, saan laada ta tikas ta? Adu tayo. Anyang arod no kasta ti pagbiyagan ta. Kanya-kanyang pagbiyagan ah. May met mo tikas tan ah. Ngum tayo agtakawak. Ti kayat ko asawan. Apay talaga kading awanan plano nga agsapol iti sabala pagkwartaan. Agtrabaho ka kumamat kasjay. Kay, apay ti kunam. Nalakaayat ti mapan makisugsugal. Makabannog tupay. Pasaray adayo a lugar ti papanan may. Makabannog ti agbiyahe. Tuladam man ni bayaw ko. Agtrab-trabaho kas karpintero. Nanyat amok di dangay. Katjak mo't amot ag karpintero. Saan ko mo't atalin ti kasta? Kat mabalin mo't asumurot ka kankwana. Tapno adala katulungan na. Agkiwar iti semento para awat kasjay. Wento. Ikondisyon ko pa iti bagay. Tanarigat ti mabigla. Timing, bakay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Damag ka, anangabak ka kano idi kalman, Vic. Ha? Uwan na lang. Nan, mangtid ka mamag nga raw. Makaliplipat kan samot tin baraw. Laglagi pa, adakil ti utang mo ana imbaga nakam kanya. Tano saan nagapo kanya, saan mo ana asawa jay anak ko. Ha? Siyak tinang durugkan ko ana, tapno aklunan na ka. Dandan di nakakayat, idi ti anak ko, Vic. Uwan na nang. Jak malipatan day ta. Antoy na lang. Barato yo. Ha? Sang-sangaribaw? Ay, nayunan mo Ay, sangaribo pa eh. Ah. Antoy nga ron. Dumawat ak tulay ti kwartakon kinilida. Ay, thank you, Barok. Nagsingput ka talaga. Sapay kumata, di ka agbalbalew. Naparabor ka kumaakan na yun. Pautangan nakman, Sally. Napay, awan man bagasyon, manang. Adamo bagas may, kagat-gatang ko itay agsapa. Adapay bagas me. Ngam aramatak ko maamang i-process iti papeles ko. Padasak man taga abroad. Anya? Si kalat amo ka makatulong kanya kading ko. Isa pa nga asim. Pabuludan nakman iti pag-abroad ko. Di ka madanagan tamayadak tumutlaang. Ay, sigurado ka, manang. Kunak man no di mo ka ba ilan na panawan da bayaw kanti anak yo. Nagrigat at talaga timang panaw iti pamilya. Ngam ikarigatak Tani, di mo't aggunay jay bayaw mon. Iso asyak man lang ang tagtrabaho. Ang ijay abroad ti kayat ko tapno makaurno nga kadago sa ating ko. Kasaritak to pa jay asawak manang. Ipakadak pa'y nga umunakan kwa na. Tani, kwartami mo't adwaday jay. Sige Sally, awan problema. Makauraya. This drama is owned by Jenna Almoida Drama.
Di ka ko mapalubusan nga umadayo, Lida, bakit? Gamamok apara mo't lay ti masakbayan tati pampanunutem. Ay, jak ngamin kaya tagnanayo na kastoy. Di ka ngamin nagsapol iti trabaho. Iso asyak langan ti umadayo. Ado ti arapaap ko iti biyag, lakay. Kayat ko ti maadaan iti business. Oray siya. Ado ti kayat ko a business. Gampuunan ti problema, bakit? Mabalinta mo tag business iti ure basit la apuunan. Tao maduntumo laang. Maday ti basit a puunan. Mabayag a dumuruas. May mayat no dakil adagos ti puunan ta. Agtarakan da iti ado a buryas, ado a manok, kan ado a kalding. Kasta ti kayat ko, makitinulong ka kanyak lakay. Tapno pumintas ti biyag tayo. Jak kayat agbayag ija abroad. Iso nga agawid akto numalpas ti kontratak. Iso nga paman nga agswildo akto, rugyam adagosan ti ibagbagam a business anya. Agurnong tabay mo't tamay met no dakil ti puunan. Tapno dakil mo't adagos ti maganan siya. Ay makamu ka nga rod Basta saya atem to Sikan ti pangital ka kiti amin. Kandi mo kumabaybayan ti anak ta Wen, di ka madanagan bakit? Natalgad ka na yun ti kasasaad ti anak ta. No agawid kan to, nalukmagan ni Jingjing. Wait! Ho! Inta ta! Ho-ho! Unay ka dahi ta alakay Wilsonan. Tanagpig sa tingiwan na. Di kan sabay mo nakasuka! Psst! Tangiwat yu atata. Mangag na kayo ni bakit ko. Ha? Ay, nay! Kunak ano naka-abrogan? San pa'y inton umay alawas pa'y ti flight na. Aya! Ay kaling kang arod agrobatan tama pantan. Maladaw tan. Nyak pa'y lang makasurot ida. Taon kwartak tata. Tainted ko kini bakit ko. Diyak makadawat king kwa na. Tama nga numakadlaw. Ingkarik ngamin ngagbalbaliw akon. Anya? Nukasta, agbalbaliw kan? Saan? Apay ko ma. Kat nailasag kun di kasta trabaho. Orayak la ang maka-flight. Kat no maka-abroadan, oray inaldaw tayon arumwar tata. Diyak mga mapaanan tawa makadwak. Amangan numakimos ti kwartak. Sa nabali tata, 1 week lang ti orayon. Ag-flight tun di asawa. Ay, kasi matya kapsat ko nanang. Isunsamot lang ti agpurpursige para iti masakbayan ti pamilyada. Ay, kahit agpurpursige, matya asawa na. Takanayon na mo ngay kan iti kwarta ni Manong Mau no ada kwarta na. Sugal mo ti paggap-gapuan ti itid na akwarta nanang. Kanya ngay nga raw. Kasta talaga Iso nga ron mat ti pagsapsapulan na bay. Kung sinchin yung mat ngamin ti kasdya nga aramidon ti asawa na. Iso saan nga agsarsar ding nanang. Ay, awan karbengak amang ti pa iti aramidon na. Tamanugang kulaeng may. Enton ginora wano inapanak. Ay, ti kunayo kit dinanang. Tunggal mga bak, adamo porsinto yung amin kenkwana. Sasawam mo salay. Agtal na ka man. Katuan mo't. Kanagpada kayo ngamin iti aramid nanang. Ay na. Ay, pagliw-liwa aklaang mo dayta. Bakit akaon? Kasapulak, timang paragsak kanyak. Iso bay-bay anak kaday anak ka. Pagpalpalabasak lang iti oras daytan. Pangururayak, iti ipapatay ka. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, Vic! Agpawitak no bigat. Kompleto mo ti materyales para iti kulungan ti baboy kan manok, Walida, tanong makumpletong ti materyales, parugyak tumutin nga iparamid. Nasayat nga rod no kasta. Agawa ang tagpaaramid, tapno makarugita mo lakay. Wan bakit? Di ka madalagan. Bumak ng tanto. Basta numalpas ti kontratak dito abroad, agawid akton tanay, nagrigat kayam ti trabaho dito Di mo pa'y makudkud ti nagatulan, gapot kinaadot trabahon. Alawan, agawid kantong bakit? Di ka mananagan, tadantong negosyo ta.
Basta gawaan tagpaw iti ti kwarta pagpuhuna ka. Tapno makapagrugi akon. Okay nga, Rod. Ngam, no ngay inuta marugyan. Maditin inot bakit? May mayat na urnungag pa iti kwarta. Tapno nam na minsan amay rugi. Tanuin inot. Mabayag amalpas. May mayat tayo 1 click. Malanga, Rod. Makamu ka, Vic. Kanuun gayam. Ada na panunot ko sa bali a business bakit? May mayat sa timini grocery nga ipatakder ta. Ha? Awam mo unay, babalay di tayan tayo. Adayo iti highway. Asinot gumatang ngay. Saan adito iti pangipatakderan ta? Ija probinsya mi. Taigit ti kalsada di tawid ko adagay jay. Kan adon ti babalay jay. Kat awan pa'y grocery jay. Mabalin mo't Di kasanungay tabala itayo ditan. Kapilitan nga agawid tayon to ije probinsya yon no ije tayan tinegosyo ta. Kat tawidan to ti anak ta. Nadan ton pamilya na. Dito iton ti pagnadan na. Malangaron. Plano man na imbag no kasano. Sa bagay napintas ti grocery a business. Nang runa no napintas ti lokasyon na. Rumarak Gigi. Mangan kanton wan? Nakaluto akon. Inlakam ko ti kanam iti pangaldaw kan pangrabi. Ha? Marabian kayo kadimanan asumang putatang? Papanan nyo manan aya? Inlak asikasuan niya pangipatakderak iti business tayo iti probinsya. No jak makaawid, bigatak ton. Di pa'y kadinalpas? Kunak man no isuti na si kasoy iti napalabas ngal aldaw. Ato ti marami di anak. Saan ngamin apatad di daga? Iso nga ipapatad ko. Ay, umayak man mo't tapno makitak mo't dalulo kan lola ijay. Saan? Narigat ag-commute ngagbiyahe. Naimbag tulan no at dalugan tayo na anak ko. Tauray kanayunum to ti sumurot kanyak. Wait! Intan! Ha? Ne, addan ni Tata Wilson. Sige anak ko ha, mapan kamin. Ikuyog ko ni Tata Wilson. Tatangdanak ngagtrabaho ijay. Ne, di kag bulbulakbul Gigi ha? Agyan ka lang dito'y balay. Wen tata! This drama is owned by Jenna Almoy the Napanan Drama. ni tatang mo, Gigi. Apay ngagmay-may sa ka dito'y balayo. Napan ijay probinsya da lolo ken lolak anti. Ay, anya tinaramid na ijay. Mapan na kano simpaan jay pagipatakderan da iti grocery mi. Ha? Ne, kunak man no nalpasan da ijay. Saan pa'y nga rod anti? Kat, nangan kan. Wen anti? Malang nga rod, no awan pa ijay amam, kat mabuteng ka dito'y balay yung agmay-may sa, umay ka lang ijay balay, Gigi. Wen anti? Ngam sa anak amabuteng? Nairwama ko na pampanawan ni tata. Hello, Manang Lida. Nagadayo mo ti pagipatakderan nyo ti business yo. Ijay mo't lang amin tinapintas ti lokasyon na sali. Apay, kasjay laeng aya ti mapanunot yu a business. Adu mo ti sabali manang. Uso ti panagtaraken iti baboy dito'y lugar tayo. Isula kumaan manang. Grocery mo ti kayat ni bayaw mo ading ko. Apay, isaw ti masursuraw. Sika ati agdesisyon manang, ta sika nga rod ti agtrab-trabaho. Pagbambanugam ti kwarta, maar-aramat para iti dayta. Suportarak latan ti kayat ti asawa ka ading ko, bareng agbalbaliwan. Nagadayo pa'y mo ti lugar da. Numalpas ti kontratak dito abroad, agforgodak ton. Taas si kaswan min ti ipatakdar nila kaya business mi. Ala ka, makamu ka ama nang. Monitorem nga rod ajay asawam. Tapno saan amayaw awan ti kwarta nga ipawpawit mo. Hello lakay! Kumusta? Naawat mo ti kwartang impawit ko? Walida, Kat, kumusta? Anyat narugyamon? tartarimaanag pa'y jalote apang ipatakderan iti business ta bakit? Ta saan ngamin apatad day jay? At datang tandanak amang bulbuldoser. Kat, idulin mo nga ro ti kwartang ipawpawit ko tapno saan na magastos. Wen, nakadulin bakit? Sige nga ron, tsak pa'y lagi pawit. Tay pa'y lausaran yung agtrabaho ti ipawit ko, ta siya akong ti mangidulin iti kwarta lakay. Ha? Apay, awan pa nagtalak mo kanya kaya bakit?
Adda, nga may mayat no siyak ti agidulin. Ay kat makamu ka nga ro da, bakit? Basta di mo liwain tagipawit italawas mit anak mo ha. Wen, di ka madanagan. Ibagam no mabalinan arugyan ti business ta. Tasaak to agipaw iti dakkel a kwarta. Wen bakit? Ket, kumusta ka di tangay? Kastoy kanayo na mabannog. Jak to agsubli talaga dito yun. Nagrigat ti trabaho dito Iso nga agurnong ta tapno adda pag business ta. Sige bakit? Di ka madalagan. Tagdan to sang patam a business ta dito Pilipinas. Ay nasaya at launay ano kastala kay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ada pa'y kwartam di tabay. Abay, naibusan ti inutang mo kanya? Awang ngarudan baraw, naabak, nan, pautang nakpay. Nagatut-utang yung kanya ako na. Alay, bayadak to ka rin. Lalaing ikaw no. Promise, subutek jay abak ko. Mabit lang nga ron. Ay na, iba't na nakita ka dito, Ibay. Ah, Kung naktupay ka, nga adda ka dito ayuyang tayaw. ne. Ito'y kayo ka di pa dito'y nanang. Saan? Kasangsangpit ko laang. Nan, kwartam ma'am. Amok nga aduti kwartam itakay. Tanag nga baka kano idi kalman. Manuti ka sa pula nyo aya. Taloribaw no adda. Agam no awan di uray 2,900. Siyak pa'y matun unam avik. Siyak ti mo na nga utang geng ka. Ala, di kayo matanagan. Taikan kayo adwakin ni nanang, tata. Hello, Lida bakit? Parugya akong te business na. Tapno nalpasen no sumangpet ka. O sige mangipaw itak nga ro diti kwartan. Ipauwit mo amin ng jornong mo. Tapno mabit amalpas. Agayabak iti adong agtrabaho. Kan katangag amin na nama ikarga iti grocery. Sigurado ka Wen, tapno makadugitan. Tane, sayang taglabas ngal daw. O sige nga rod. Ipawit kon intun bigat lakay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay, sinaurdak ijay ayuyang tayo, Bek. Nakimos ti kwartak. Ay, uwan gayam. Impawit ka no ni Lida jay pagpuunan nyo iti business. Una nang, Hey, dakil samot agatan day jay nakaw. una nang. Ngam ko nakabarugyak orayin inutak. Adawa ka no laban no bigat. Abay, di ka mapan. Pampanunutak nga rin ti mapananang. Tangay agsuswerte akmat iti sugal. Unak nga itayak pa nga umuna jay kwarta pagpuunan mi. Tapno agtriple. Ay, ala, anak ka. Kuyugan ka. Basta di bagbakin ni Lida. Nawan! Danag mun, aya. Basta ikanak mo nga ron, agudwatan iti kwarta. Anya? Ay sus, amangan mo maipaabak yo. Saan? Lalaingag, baraw. Bek, ay kasano da ito yun ngay. Naabakak may. Oras siyak nga rod nanang. Nakimos ti kwarta. Anya! Kunak man no nalaing ka. Italaang manang nagmamalasak nanang. Nagsasaruno ti panangabak ko iti kalabas. Ay, sausa. Kasano nga rodin ngay. Dakkel agata dyan na ipaabak tanakaw. Un nga rod. Anyat iba ka kinilida ngay. Sigurado akaungot naklay jay. Amangan pa'y din sinaan na kon. Ay, kano sinaan na ka ay, awan mabalay. Nung ay pabayadan na kanyak nanang. Ay, bayadam baraw. Sana mabalin Dua tayo mo't anang ipaabak iti kwarta. Bayadan tayo adwa Anyat pagpayad ko ngay. Awa mo kwarta. Basta ibaga ka nagkuduan tayo ti kwarta. Ngamno kayat yuman. Pagparangin tayo anahuldapak. Anya? Kampay di, nahuldapak. Katda kayo tagbaling na testigo nanang. Ha? Ay, kasla mabutungak magtistigaw. Ay, makonsensya ta siyempre, anak ko, jay luklukun ta. Kat, anya nga ti pagbayad yu iti inalayo a kwarta. Ay, awan. Ang
Ala nga raw. Planwam anaimbag tapno saan ta matiklaw. Anya, ulitin man timbagam, Vic. Lida bakit? Nahuldapak! Dandanidak pinatay na gijay ahuldapan. Imbag ta nakatarayang. Kat, mano din na-hold up kan kangay. Amen, di igam ko ang kwarta. Tanapan ko nga ron inwar di binandala kwarta nga impawit mo. Natiktikan na magiging ahuldapan. Awanan di kwarta pag business ta ko mabagay. Anya, nagdakalagatad day jay. Inruar mo amin, aya. Una, sa gumatang ako man iti materyales. Kundi may karagay iti grocery. Unay kamutan. Ang kasana mapamati na ka na-hold up ka. Pang-aasim, Vic, di nakluklukwan. Saan ka luklukwan? Ninanang ti makapalignag. Takadwag iti. Tabumulbulot iti kwarta kanya. Nakita natin na pasamag. Anya. O sige, tawagak man ni Nanang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, anak ko. Hello, Nanang. Agpaiso ay na-hold up ni Vic. Kuwa. Ibagayo tagpaiso, Nanang. Na-hold up ni Vic huwano saan. Ay, sorry, Vic. Nga mas ruming bauti pa matagkaw iti anak ko. Kuwa. Saan napudnaw, anak ko? Anya. Kung kuna na lang dayjay, tapno saan mo nga ungtan. Hanggang kinapudno na naabak iti sugal. Anya. Ti awanan bain alalakin? Ay na, anak ko, pakawanan ako ma. At damo basol kaw, tabi muludak iti kwarta ken kwa na. Impaabak ko mo lang, pakawanan ako ma, anak ko. Unay kayo matan. Ay, Day takot timadikada kayo. Konsensyon yung aming timading arami di asawak. Isungawan pa nagbaliw na. ay, sorry talaga, anak ko. At dayta, nakakukus ko amin ang akawis mo, Vic. Pumanaw kan. Lida, pang-aasim ka di Di nakpapanawan. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan nga. No ay ayatan nak, di nak kumalin ang langsutan. Panang loko tinaramid mo. Olbod. Kanayon kumat nga ibagakan kano kasano ti karigat ti trabaho ki abroad. Nga winaldas mo lang ti kwarta itawan kasas ka nabanag. Sorry, Lida. Bumawak ka. Di ka nagsublipay dya, abroad. Tasyak mo taga abroad. Promise. Huwag mo nga, Ben. Lida, anak ko. Pakawan mo ta asawa. Tanakasagana mo ngagbalbalew. May sa kayo mat nanang. Konsentidor kayo akatugangan. Sorry, anak ko. Saan na maulit na jay? Pagbababawyak na gijay nga inararamid ko. Oray siyak bakit? Ikarik, agbalbaliw akon. Ikandak ka di, tikundaway kong agbalbaliw. Agabrudak, tapno masukatan ti winaldas ko a kwarta, Lida. Promise. Gapoy di sakit tinakam ta sawak pinapanaw naklata, ngam jak nagsarda nga nangay ayaw kun kuana. Inaldaw ngay ay work, katagkid-kid daw iti pamakawan na. At damat lata panagayat na kanyak, iso nga inikan na kiti tsansa nga agbalbaliw, iso nga inawat na. Kat tinungpal ko nga rood dagiti karikan kwa na. Inijak matan ti bisyok, kat nagaplayak para abroad, kat aging kay tagtrab-trabawak pa lang dito abroad, kat maragsakan naktay ni inot matlaang anay patakder mi ti grocery mi. Alakastan, tugayem mo, Vic. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa.